Amboge sai, mayonga sai mbok, meng mayimbombo, masoki manjami, indabi koko iban sebele song isometimba. Ngwale men kenabi ni ganabi len ni bisu, men sombo yisbele borolen, ingara murangemla bini gana gwem. Dian sombo barmbarga, non naga nibi ni ganabi. Ibong le metimbe nya, imba la akab bini gana gwara ngemle. Halam bong le ya bape, bakos na bini gana. Mbok bantira biyo ili boom to bonga. Mbok yele bakam yo. Ibong le mbok wobang. Ibong le ki mbok ini ngi boga ni boga. John ba soko ba yegle be mi ngang ba yegle be ki mangeni. Bo yi ba soko isol ne he isol ne mi ngang. Inyu berban tibi me meni ga mbok munu pola mande buro ngwi korba jumni mina. Ni opulasi buro 2014 meni ga mbok men songo be ma pebe matila. Men songo be bika. John unson umangwo nyulaki wong ba so ba ebmena egwel. Ti men so be yak be no wala me egwel son u. Wala ni mbaraka. Gara ni emda bi ni gana wam. Ni kap bi ni gana. Yani ba ni ga be mol ma be nuni ni hobi sa. Ile ngandak nan ile yibe mol ma be nuni. Ki bonga nyanga emengo dia tabe kei. Ebi la bele metibe mol ma be nuni momo suna. Di me ka bele ibet ba yi mol ma be nuni ni hobi pulasi. Di ma yibe mo ni hobi sa ba ti na ma timbe bo len. Lile miu bet ma yi mol ma be nuni ni hobi sa. Di ma yibe mol ma be nuni ni hobi pulasi. Ma yak bo ba ti na ma timbe bo. John bini gara bilen biye nyu kana bini gara biyani ni bisu nyu timbe bambarga manani mbarme. Okay. Wara mbarmele imbe hinu ni man sebe ni pulasile kukumba. Okay. Kukumba atabe ngemi nuni. Kukumba atabe ngemi nuni dia iteni inuni. Iten ala ni pulasi un type d'oiseau. Ngimi nuni table hiotama hioma sebele kukumba. Ikere kukumba ungara be nuni ngandak. Ibugne la kukumba ni pulasi yele rapace. Rapace est des oiseaux prédateurs. Berban nol be nuga be. Des oiseaux prédateurs. Gene basa ankala ke uni man kop imbong be kukumba to yom do kukumba tabenge inuni kukumba mala kala ni la kala ke bal man kala nuga news man me we mammifère asengi nuga yela ini yoma sibe mammifère John hike nuga ingwal inyungus man libe tansi viola ke mammifère. Doi kukumba ni ngarabu no ningandak ni ngarabo épervier ni ngarabo yogol ni ngarabo aigle ni ngarabo faucon John kukumba tabenge inuni ndia ili ten inuni. Okay. Numpe abarma yanile imbe nune man sebele épervier ni hobi sa wa hibang pan sebe ki ole ndoy épervier wa ki hibang pan sebe ki ole ndoy nupe abarme yani imbe nuga man sebele faucon ni hobi sa wa ki pondol John gene basan kala ki pondol yong la ki janda. Donc pondol wa faucon
to ngara mus ay los mut lang bong kim jam ibi subu mut ibi subu bot ibi la kon wongi be ba sebe le pondol joman kala ki pondol ay yogna he janda ne ga fokong aka sos ibara binuga munusi am benga be to ni be jompo binuga am bara wa bernawa joman kala ki pondol ayogna i janda to yongo imis ba bor mo masona to nga ye los mur ban kala ye bandol no pa abar man be nu man sebele li kum ni hobe pula siwa ibu ikala man basa anja be lukunga ya lukunga ke ban kala hinune hi emb gene basa kala ke biyik biti lukunga ayek lago biyik biti lukunga nga ayek lago John mambal gane bar mayani momana menti bebe bel ma pe maymu ni kap ni gana matin bebe ibi ni gana gombe bablo amboge sai me yonga sai mbok